Zato smo mi. Yo, Ilsi trči, sve pred sobom ruši. On je motor ekipe, zabija i mrežu buši. Uvijek jako i žestoko prijeti. Kad igra Ronalda se ekipa sjeti. Ova energija i agresija koja ne staje. On na terenu za ekipu sebe do kraja daje. Kao Vinicius iz Reala, opasnost velika, a ne mala. Goran strijelac bez straha, juriša do gola. Uvijek motiviran da staje cijeli vikend na pola. Kakav Mbappe, Goranu može čistiti šlape. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Matej srčani borac, prodire bez straha. Uvijek u igri do posljednjeg daha. Nema tu vještinu. Kad Matej pokaže svoju silinu. Ivan paklena ljevica koja para mreže. Protivnici kad ga vide bježe. Haaland mu ni do koljena nije, jer Ivor dok puca se smije. Leo ljevica nikada ne odustaje. Snažan udarac i čvrstina koja ne posustaje. Nema ga ni De Bruyne, Kevin. Kada opalim stopalom ljevim. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Lovro baca se ko pantera i čuda brani. Svojim obranama ekipu čuva i hrani. Livaković mu nije ni blizu, jer Lovro ima više obrana u nizu. Leon blesanac, koji ko gepard trči jako. U napadu ga ne može čuvati svako. Ronaldinho nema te moći. Leon igra isto i danju i po noći. Čeka dribler mađioničar na terenu. Njegovi prodori ruše čak i stijenu. Messi nema te dribling vještine. Kad Džekat igra od gušta cure sline. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Bor na loptu vodi, puca u obrani ga ima. S njim u ekipi uvijek sunce, nikad zima. Kakav prviši rodi, Bornu se hvali i bodri. Marko i u igri i na kolu uvijek pravi. S njim Zet pobjeđuje i slavi, jer on je Courtois kad brani. A u igri čvrst nema stani dvani. Kuhar uvijek zakuha opasnost neku. Njegove akcije lagano i precizno teku. Kao Baturina ili Sučić kad krene golmanu. Od suza treba Rupčić. Ljubičić je čvrst i jak, čuvati ga nije posao lak. Guardiol nije tako snažan, Ljubičić je odvažan. Mateo čvrsta obrana i sigurnost tima. Žestoki udarci, slobodnjaci, korneri od kojih se mreža para i preška klima. Ibrahimović, Modrić ili Boban, za sve njih Mateo bi bio kolan. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Filip naš trener i vođa kojeg se sluša, jer on je naše ekipe srce i duša. Kakav Guardiola, Filip je nama najbolja nogometna škola. Šef, iskustvo i veliko ime i znanje. Trener kojeg volimo, jer s njim vrijedimo više nikada manje. Ni Mourinho ni trener i stoti, štete naš Ancelotti. I za kraj naši malci koji hrabro jure. Niko Jura, Tobi i Marino i ostala ekipa bore se dok svi sa čuđenjem u njih zure. Protiv starijih igraju žestoko i jako. U klubu bi ih poželio svako. Zato smo mi. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Ko je najbolji? Zet. Bravo Ivor! Bravo!